Mayam Kurumjari Adom Yengbiribasi Impact Talk to Manipurni, I Pinky Okram, Ngasi Aina Unazagadoriba, guest Asi Hauzik, Postmaster Oinasu Tabak Tobiriba, Aduduga, photographer Ama Oina Tongan competition Kayagi, Manalo Banga Makraba, Maming Panjarabada, Pritam Akoijam, Mahak Asi, Tobal, Wang Mataba, Mayai Lekai de Guinea, Ahamba Maktada, Pritam Butaram Okcheri, Pritam Mahan Bada, Pritam Gi, self introduction Matam Katang Pibu. I mean Priyojit Akoijam, Aduga Aibu Popiva in my pana Akoijam Ranjit Singh, Aduga Imai Hojam Manisang Devi, Aduga I Lepamsina Tawar Wangatawa Melikai. Is now Anini, Aina An, I Kadis and Pimlet. Aina Mayam Pigani, Priyojit Hageta, but Aina Pritam Haidokre. I'm really sorry for that. Matang Dina Hangzaning Base, Priyojita Hangzaning Base, Postmaster Amo in a Tabak Taureko, and Duga Ina some biography and Zabamatam the Su 1992 the Poe. Have the Adum Yam and Hasu Ori, Aduga Sinfam say, Postmaster in a Suleba, Duga photographer Amo in a Su Lag Base. Tabak Ani Hangzana Base, Tabak the Yam Kaline Banatra, Tabak Yam Katbazida, Kamina managed the way. Postmaster oina di karam na ahan bachang ki bano haibadu to haibiyo. I postmaster oina huzik main phanda le jabje akoi hana postal assistant na akoi exam ma thai akoi si bawpra gi head office da adugi matung da changa matung da sum mathang lakpadagi 2011 aduda khanba adudagi huzik main phanda postmaster oi leben Mang postmaster oina leire mang file post office ki ko adu matam se karam na khaidu I habadi government gi thabak taw base mayam na loi pam nei aphang ba kangbuna di harau na tawi phangda ba kangbuna matang bu phangadi na yam na wana ho nei ko sigi matam sida amuk lemba matam se atopada ung sizina base adu su isada kana ba mayam na hekta tawge na haibada ngamda ba thabak amasu hotna base si ani se kamaina manage tawi ngambra photography jina hobby oina togiba aduga office ki matam di kahandaba haidi noma num office ta settle to leibadi na tamina suti phang pada de sunday da khar koiba khotpa chalaga kapa ho kimne photo aduga thabak se koi thabak su ka da ya de aduga hobby ju adum asang matam tobina ani je lonjan budi lonjan ade Habidi hobby duna I say Nungaina Tabagi Machakama or Ibanina, Adu the Sudum Kok Tade Benatra. Adu Priyojit Nahai, Postmaster Oraga 2011, that Postmaster Orgredu Matunda photography gi Apamba Mala ise. Hana the Gidum Apamba se Lairaga Tabak Torba Matunda, Apamba do Pangana Bohonara, Natragat, Tabak Pangaba Matunda. Karide interest like again is Hana Kona Kanjarak Pogum boy Brakari. Photography is Hana de Pame. Hana ngang de zoom pame tawtabu family condition kitang phatabana camera photo ngamdaba adu kona thabak toroga he thabak tor matung da ju anum effort to ngamde aduga kha saving to ai salary ha phangba tha khudingi phangba jidagi kha saving tor matung 2012 ta ai ha camera am le compact digital to adu kam digital compact camera ma samle adagi sum horpa Ado kanugi photography horok pase sida ina khangjaning base competition mayam da saruk ya base arai bathabak amana tenatra adugi rules and regulation camera kapagi magi angle mayam laigre lighting ama laiba mayam se akoi the basic course amadi darkar oena khanje basic course se somsu tawbi khibra natraga adum isana pamjabadagi hotna badagi tawgi baduna adum mathanda haijera khirba kamai tawe camera kapada swana competition yawa dagi camera some photographer ma oibada si basic course amdi yamna darka tai chumebu ko aduda ai yoina hajaraga di camera budi leire tawtabu camera leiraga aina kapri je kai kamai kaptu na isu khang diba na hana gi photographer ko gi photojournalist leiba myam je sum aina tinai punna hona reina moji myam je pulla matung da moidagi sum kamina basatpa adagi moiga he punkanda aina camera du da yoiba keno je setting ji kamai tawi kholi sum tanabje sidagi sum tamba hore aduga keno makti chakib dileite course kum basatpa dileite
course kumba sunga chatana competition mayamda makok taraktana first prize lawraktana tawrise simak yamna thagat ninge karigino haibadi most of the time akhoi se tamme basic course khara hana tamda taragadi yaroi haibagi wakhalna anamba neba mayam se ai si tamda taragadi kamaina haidino but haibu hainingadi tambu tamningadi aiga loina riba mayam sidagi aina hotnaraga moidagi sudum tamba yai haibado Priyojit na utleko ido mathang aina khangjaning basi competition mayam dadi mana laure adu laure iba mana singdo kari kari da laure khibano haibado ningjang bi taragadi khatang haibio loimak ningjang dai khara ningjang ba khara haijake ahamba aina photo kappa howra matung competition han ba yawuje plenum Manipur photo award na tawe 2013 da adu jo ai akoi waza guru Ranjit Marangthem MAPC gi member ne Manipur amateur photography club ke mana kano smaito competition yoksulu khosalu na sum suggest to bidagi waza guru da oda chalaga aina moi do plenum je ahamba wem dong male moi ju Manipur photo award na to am saw to gi moi lamyan ba sanglen da to adu da thajalaga ahamba do ji da ai guru ji na ma second prize to lowe adu ga ina first lowa adu na ahamba ne contest da yaw ho kibse adu matung da Shillong International Photo Festival to Saint Anthony College ta auda zu first lore open da aduga Hormin International Photo Festival handa ki Hormin Festival to gibse 2017 aduda na second lore aduga Sangai Photo Award handa 2017 gi auda first amne third amne consolation prize mal aduga Northeast Festival akoi Delhi da tobudo auda zu national photography contest am toy auda zu first lore kharadi the national level da state level da gi hentoga national level gi competition ama yauraba matungda isana first prize ka lorok pase sidai sada kari phawi habadi Manipur gi mapan thoga aise Manipur gi maming gi damakta imalai ba ki damakta ming supur e isana apamba dusu pangthokpada Manipur gi mapan lan ngam base national level gi ming chat ama purak pangam base isada kari phawbi sengna aina yauriba competition do aina tarakani haibagi thajabaje haidi aina tambu junataba duga keno aina field do yam heiruba junataba duda ai isana thajajadeba adu ama hamba tarakhiba de ani sibu tarak sum tarakpaje sidagi hena honaningba hena keno tongning phawrieba ko aduga semaina tarakpaje moiju aham thajade mapangi photographer kanguje sina thajadeba Manipur dagi hoi photographer phawdi ram lei moi khai akoi guru tan hoi lei tawpori lei khangeba tawsan to soi khagaga ju moi contest yaude khote semaina item jam semaina to lakpaje to moina akoi thengna bukan je si moi am harau wai tare Manipur je sports powerhouse sports powerhouse ne ha lei Manipur je sports khak na taba art and culture khak na taba swaina photography da ju swaina to kamu kharam lei je swaina khangbi je si yam nungai nungai ba ko nungai ba dudi isa aingon da su phawe habadi karamna competition macha macha khara yarok padagi national level da yarok pa matam da phaurom ga da ba harau ba nungai ba dudagi mu mathang amu kari tawsige habasigi plan se season ba maru aina aina khangningi se kari gino di competition se yaure mathang mathang yaure atopa chapmana ba competition ngak ta ngai re ba hojik natra habdi hornbill yaure and then atopa Manipur gi tawba khara yaure national gi tawba yaure what next ne ba aina khangjaningi se matung da kari tawrake na tawge na khanbiri as a photographer hojik aina yauriba tariba myam jidi sidi sengna haibani international level da di ani khakta ngai ri bo atopa international gi to myam leiri ado agi hojik chaliba keno je aina hojik ka pije national travel ne traveling pam bi dong si lokhat pane adu na taba adagi hen ba ina hojik pam je agi thabak si kitang khara leir matungda haftang aina settle to waya matung dai ta ada aina voluntary retirement gum lok thoba aduga ai war photo journalist oini war photo journalist oini nge bako aduga war photo journalist oibse sisi ki mamang da aina hangjaning ba makatang le Priyojit na hai ko
nature ga travel photographer oire ise section je particularly hoi chatpagi traveling pambagi di oire ba but nature se photographer Manipur da mayam lay photographer sing se anamana model gumba product gumba kapa ko sisina su hena akhoi gi day to day life te hingna ba hona ba di adu option je aduna tana lay rakte ba kai gino di nature ga travel ga du di kano su change paisa su change ko chat pa hai ba se ai paisa pocket gi paisa putok ta ba yade adu duna hingna ba hona ba di paisa ta lak pani na ato pa mayam option lay be do khal le ba adu nature ga khali se Priyojit na kari gino ba maram se kenu oina aije ha thabak tawdringe dadi si smaina tawni haje khangam deba thabak tawr matung dadi aigi pocket money thokjak pa dai saving tawba ngamak puje sida muk yam nungai re buko dai camera photography tawduna yam nungai re buko awda amuk si matang sida kemai to ke work pressure helakpa awdagi office haidi adum sidi employee gi public servant ngi adum sidi soidrabane ba kok sabaje on stress yam leibnina stress sudagi relief tawna ba khoina chahi na suti khara phange thama muki changi su suti logo yai buko adu suti je lokthoga koi ba se yam pamje ba traveling yam pamje ba traveling pamje stress to relief to wasa tunina khar nature gi nature da keno to the disturb to the jaga jing je sida chatpa yam pamje ba adu wildlife kumba je kappa yam pamje ba adu gi dong punsi je awaba ngakta hingba yada banina nong phadok su nungai thokningi awaba mayam do kaw thokna na ba hotna bada option se nature da tar ine ba prakriti gi phajaba ji sidagi hena phajaba su leite ko atu tuna su oina khanjai aduga war photo journalist oininge na hae ko Priyojit na maram se kari gi oine photography je hana khangam dinge da haitare khangdringe da di akoina khalame photography je akoi gi akoi da leiba poche myam kap khotana torga yawo khalame tawtabu photography je profession oina changa kanda yamna nungsiba ke nom deba yamna hadi photographer ma habje yamna moi punsi jam nungsiba haitare kai ro da war photography pa mi jina moi gi aina sum khan ai moni ko ai mota photographer makhan me am le fashion photographer adagi product photographer adagi topa me am le great war photo journalist wedding jina mingi emotion je mingi emotion utpaje atayam ta utpangam de war photo journalist kangu jina uliba mingi emotion je mamang da mi warina ko mi keno to wa phung thiba khotpam am leiduni na adu baw da moidi adu gi photo ma kapaga mayam wall jida change no porpang ngamna honarak tuinde ba people gi emotion fazana utpangam baje war photo journalist na oiba male adu gi haina ba malai bedo picture speaks 1,000 words ko adu da oirak tuine ba matang du da tariba awaba mayam do mai thong da tariba awaba do photo camera du da capture tawraba matung da kapa aga mayam da uthokpa ngambagi haisingba do darkar oirine ba adugi haisingba do leina bo hotna ba da isada hard work mayam changi madugi mamang da tawgada ba mayam lei ko wari su yam nungai do matang swais da aten ba break ama khatang laujage break ki matung da Priyojit tagi aina hangning ba camera gi matang photographer ama oina karamba makhal gi camera sisina taraga di karamba ma ongda fajahan gani haibagi matang aduga atopa wari sagada ba watli impact news pu mi engta tuna lebiu mayam pamukana taram nokchari adom nengbiri base impact talk to Manipur ni aina ngasi unajari ba guest asi tongan ba competition kayada mana loba ngamakhraba photographer maming oina panjarabada Priyojit Akoijam gani mahak Thawbal wang mataba mayai lekai dagini Priyojit pu amuka hana taram nokchari Priyojit break ki mamangda competition mayam gi karam ba competition da yaugre kari da ne hana interest lei haibadi takpi gre ko ado aina matang hangjaning base competition mayam dudagi prize phangak pa matam da momento certificate aduga cash prize hoina soidana phanga amgani na khaliko madugi cash prize mayam do for example ama khatang lokhachage Nagaland Hornbill da prize lawre ko maduda cash prize hoina kaya phangbir e ai tarapdo second prize ne ba aduda moi 20,000 ko aduga momentum pere do sarvi adu maina atopa competition yawba matam da khwaidagi yamna
फंगक कैश प्राइस ओइना फंगबदे लुपा कया ममुक्त फंगे 80,000 फंगबा यावरे 80,000 फंगबसे 80,000 फंगिबा मतम से सिगी 80,000 सिना करी द सिजने तुंजन बदा सेविंग तोरे कइरोदा अदुदगी फोटोग्राफी दगी फंगबा केनोजे कंपटीशन दगी लाखो पैसा सिंजे अइना सुम कोन हाइतारे मेमोरी केनोगुंबा आई एंटिक्स गुंबा थमौगेना केनो ओइना तोरे सेविंग अमा तोरे अदुगा सेविंग दुदगी 50% अमदी हेंग कोना थंबगी 50% अमदी आइगी नेक्स्ट ट्रिप की तुंगजिन बगी हाइनबी अमा लैरिसे मदुना ख्वाइदगी बेस्ट ने हाइनिंगी करिनो हाइ कइगिनो हाइबदी पैसा से डे टू डे लाइफ त याम चंगे पोचै ममन तांगी हिंगबदा खैना सिजनरी से नोंगबदा पैसा मैम चले से पैसा से तुंगजन बंगम देबा अदुबो पैसा तुंगजन बंगम बिरिदो अदुमक याम थागत निंगे अदुगा मथंग आइना खंजनिंग बसे फोटोग्राफर अमना सिजनगदबा कैमरा से as a common man अखोइना as a layman मयाम नदी यामना compare तवे photographer सिंग नको Canon ने हेना फई Nikon ने हेना फई अदगी अतोप कैमरा अदु हाइदी मोइगी पलाई बटम सिंगदो अखोइना ज्ञान मक ताजदा तारगसु अखोइसु खलेबा कैमरा अमा लेरम दाइदा करम बना फदुइजानो Canon नत्रगा Nikon अदोइना सिगी मतंग सिदा खंगजनिंगिसे फजबा फोटो अमा कापननबा होनबदको दरकार लेरिसे अफबा कैमरा दो ओइदोइरा नत्रगा कैमरा अदुबु सिजिना दौरिबा फोटोग्राफर से मागी हाई सिंगबदो ओइदुरा करम बोइगने फजबा फोटो अमा कापा हाबजा केनो खगी साइरेंगिबा पॉइंट अमगा चमाने सेंना कांदा तौतबु पॉइंट तुजु कलम डिसिजननी कलम दुना मुक यावदरगदी अदुजु यारोइबा अदगी मुक हारगसु मुक यादे अदुगा चमाने फोटोग्राफर मगी केनोजे फोटो अमा फजना पुथोकना होनबदा फोटोग्राफर दुजु दरकार ताई अदुगा कैमरा दुजु दरकार ताई कैमरा फबगी मखौजु ताई अदुगा फोटोग्राफर दो हाइसिंगबगी मथौजु ताई अनिमक चुंजिनर मतमदा फजा फोटो थोलुक्तुइने अनिमक दरकार ओइबा नत्रा कइगुंबा फोटोग्राफर दुना हाइत्रबा अदुगा कैमरा दुना याम तांगबा अदुजु फजा फोटो पुथोएबा अदगी मुसु फोटोग्राफर दुना याम हाइरबा कैमरा दुना कितंग अंडर बजट हाइतारेने अदु एजु फजा फोटो थो यादेबा अदुना नाकन अनिमकी फोटोग्राफर की हाइसिंगबा प्लस कैमरा अफबम सु दरकार ओइबा मथंग आइना मोंग मसिगा मरी लेनाबदा क्वेश्चन लाक्सनिंगी से फोटो से कापा मतुंगदा हौजिकांदी एडिटिंग तरोबा मतुंगदा हेना याम फजाहलेबा अदुना कंपटीशन यावबा मतमदा थाजलिबा फोटो सिंगसे सि अखोइना एडिटिंग तौद्रिङैदा हाइबदि रॉ फोटो ओइना हौजि कापखिबा फोटो से सि ओइना थाजनबिब्रा नत्रगा फोटो से कापा मतुंगदा एडिटिंग तरोबा मतुंगदा इफेक्ट मैम हापचलबा मतुंगदा फजाहल्लबा मतुंगदा सिना फजरे हाइबदो आइगी मिट येंगना सिना फजरे हाइबदुगी लेवल दा एडिटिंग तरोबा मतुंगदा थाजनब्रा कमाइना थाजले फोटो कंपटीशन जे नंबदी केनो तोवे मोइजे एडिटिंग हाइगरा पोस्ट प्रोसेसिंग जे रो द कापगदी पोस्ट प्रोसेसिंग तौदबा यादेबा कोइ थाइना फिल्म रो कापमबदो अदुमाइना चमाना फिल्म दो कोइ चाबिना नेगेटिव तगिया अदुगा चमाना हौजिकसु रो द कापगजु अमुकसु पोस्ट प्रोसेसिंग तौदरगदी एंट्री चंगबा यादेबा अनु मतमदा तौतो मोइ हेंग रियलिटी हादि अखोइना पोस्ट प्रोसेसिंग तौकांदा का हेना एडिटिंग तौबा हाइबदो अदुदी मुक्सु मोइना एक्सेप्ट तौदे यामना चिंगनरगदी मुक्सु मोइना रो थारोना हायरकदेबा अदु असेंबगीदी आइना फोटो कंपटीशन थाजनबजे केनोदी पोस्ट प्रोसेसिंग गे नंबर अनुम खगा पाइ तौतबु टू द एज ऑफ रियलिटी को रियलिटी अदु यौनबो हाइतारेने अदुगा मागी लिमिट अमदी बाउंड्री अमा लिमिट अमदी लेदुनेबा लिमिट अदु क्रॉस तौरकांदा क्रॉस चेक तौननबा हंगक्तुनेबा नत्रा अदुगा सिगी मतंग से खंगनिंग से करिगिना हाइबदि हौजिकान से फोटो कापसिंग से लोइनमक फजरे मी सु मसक फजै अदुदुगा फजदबा ममता लैट्रेबा अदु एडिटिंग हौजिक फोन दा हारगना एप्लीकेशन मयाम थोएको मी से फजहनबा ब्यूटी प्लस बो हाइबने अमा बो हाइबने अथिबा मी से लोइ फजगे यारेबा अदुमाइना कंपटीशन दसु चंगबा मतमदि अदु मदो यारम मोइना खंजबगी अदु डाउट लेबगी आई हंगजबनी को सोमदा दुगा मथंग आइना खंजनिंग बसे अखोइना लाइटिंग की मतंग से खतंग खंजनिंगे करिगिनो हाइबदी फोटोग्राफी की कोर्स में चटप मतम दको इंपोर्टेंस ऑफ लाइट से याम तम्मे लाइट की मतंग तमी कैमरा एंगल दो खोइदी कयानी एज अ एकेडमिक ता यावरकपनिनको था तरुक तंबस्ते एकेडमिक ओइना फोटोग्राफी की सब्जेक्ट अमा यावबदो तौदा यादे हाइबगी कंप्लीट तौसनगिबा बट इदी इबे एग्जाम ता एक्चुअली लाइट टू की इंपोर्टेंस से करिनो खंगदेबा अदुगी इंपोर्टेंस से नेचर कापक मतमददी मतंग दुगी ओइना
दरकार लेबा मई से फंगते तारगदी अदुम अखोगी आर्टिफिशियल लाइट से सिजिनब्रा नत्रगा गायरगा लेब्रा नुमी थोलकपगुंबा और मागी दरकार लेबसिंग तो गायरगा लेब्रा कमाई तौ केनो तो उनी सी लाइट से लाइट का फोटोग्राफी क्या मई लेनगे द कोनी फोटोग्राफी से साइंस ऑफ लाइट है फोटो हाइबदी अखोई लाइट हाइबने अदुना साइंस ऑफ लाइट हाइबनिना अखोई फोटोग्राफी तौरगदी लाइट की मरम से हम खंगदब यादेबा लाइट सोर्स से कोई अनम मतम सिनबदी केनो अखोई नेचुरल लाइट नातनी सिनैजे इसामकसु हौजिक केनो तो हाइबने अखोइना आर्टिफिशियल लाइट सिंजे इसम समना अखोई फ्लक्स गुंबा एक्सटर्नल फ्लक्स गुंबा थोइ मेमजे इसा सिनब हैजदे हौजे अदुना नेचुरल लाइट नात सिने अनम मतम तोक्तबु इन केस फंगदबा हाइदि इमुंग मनुंग हाइतारेने युम मनुंग दगा कापजे हाइदि अइना सुमचकांदा ट्रेडिशनल हाउस को अखोई कांखुनगी गुमचकांदा लाइट फंगदेबा मनुंगदा लोइ युमदि मोइजु थोंनाव अमा तंगा फालगा लेदना अदुजु मु हांदोकांदजु लाइट सु चंग फंगदबिदो अदुकांददि अखोइना आइदि एक्सटर्नल लाइट सिंजे सिनबा हितमनिना केनो तोय अखोई इमुंगदा मोइगिदि चाखुमगुंबगी लेबा को अदुगुंबगी मई होगतुंबा अदगी अखोइना मोइगी मैनमगुंबा अदु थालगा हाइदि अदुदा ओइना केनो तो सिनरगा काप फंगिबा आर्टिफिशियल लाइट तो सिजिना यादबगी सिजिनद्रेबा नत्रा अदुगी लाइट तुना सिजिनद्री से फॉर एग्जांपल आई बल्ब अमा सिजिनबा यारे खलजेबा मफम अदुदा ओजिकी पर्टिकुलर का अदुदा अदुबु बल्ब तु सिजिनदबिदा मई होइना हौरगा सिजिनरी से सिगी अनिगी इफेक्ट से कैमरा दा ताबा मतमदा खेतनाबगीरा नत्रगा करिगिनो खेतनाबगी हाइजे अइना नंबर काप कांदा केनो तोवे सुम मतंगजे कइबा खर लाम चलकांदा ट्रेडिशनली लेबा को अदुगा यामना आउटस्ट्रिंग द लेबा जगा जिंदने अनबा सुमाइना सिगी सिचुएशन जे फेस तोइजे अदुदा अइना पामिजिना मोइगी जगा दुदा कापदुइ फोटो जे मोइबु प्रमोट तौदुइनेबा मोइजे खरा केनो तौदगी मयामना अखोइना लei हिंगिबा पुंसिजिदगी खितंग नेमना हिंगबदो अदु अइगी फोटो दु कापुर मतुंगदा मोइजे प्रमोट तौदुइनेबैना अदुना मोइ अदुदा आर्टिफिशियल लाइट कुमा सिनर कापजे होय फोटो गी वेंदी याम फजनेबा तौतबु अदुदा तादुरिबा वारिदो अदुदि मुसु रियल लाइफ स्टोरी दगी ना थाइग्रानेबा नत्रा योंगोइना खंजबा हाइता होय अतोपगी अमबुदि लेरमनी अइ इसागी वेंदी अदुमाइना काप कांदा अदुगी वारिदो अइना लीदुइ वारिदो अदु योंगोइना खंजबगी अइना अदुमाइना कापसबनेबा रियल लाइफ स्टोरी कापतारगदी रियल लाइफ की तसिंग तसिंग बदु उननबा सिजिनबा ताबनी नत्रा अदुगा मथंगैना प्रियोजिते हंजनिंग बसे पोस्ट मास्टर ओइरेको पोस्ट मास्टर ओइबसिदा हौजिकान यामना इशू मैम थोइदनको आइगी मेनली ऑनलाइन पोट चेन बसिदा आइना स्माइना फोन अमा चेनग्रगा लाइरिक ओइना हापे हाइबगुंबको आइगी कुर्ती चेनग्रगा लाइरिक अमनबम हापे हाइबगी कनो लाइरिबा मयाम से इशू लाइरिबा मयाम से मसिजे तसिंग तसिंगना सोमना पोस्ट ऑफिस ता लेबगिनिको आइना खंगनिंगदना हंजनिंगबसे सोइरिसे कदाय वाइगी ट्रांजिट मफम अमदा सोइदुइनेबा लाकपदी पोसे चुमना लागा मफम अमदा सोइरगा यौगदबा मीजिदा पोसे ओनतनेना फंगिसे सिगी इशू से करीदगी थोइनो कमाइना थोइनो खले याम इंटरेस्टिंग वे वारी पोस्ट ऑफिस पोट मांगबा थारगा मांगे को दगी वाना फंगबा दे अइन थागी पोतो इसामगना कंपनी थारपो नतबा अइ इसामगना अइ मानवनु था पोसे त मांगे हाइबको औदा सिदा यामना केनो तोइजे सोइरिजे अखोइ इंटर मणिपुर खक्तगी नतेबा नॉर्थ ईस्ट सर्कल जे सि पुलप की फेस तो प्रॉब्लम नेबसे सिदा अखोइनदी ब्लेम तोवेबको अखोइ मणिपुर की पोस्ट ऑफिस समाइ तोइ खोले अखोइ ब्लेम तोवेबा तौतबु ngasi इंटरव्यू जी चांस लौरगा हाइतारे अइ केनोमा सेंगदोकजगेबको मणिपुर की पोस्टल यूनियन हाइतारे पोस्टल सर्विस ता लेबा अखोइ स्टाफ सिंजे सिगे सोइबदी लेतबो मालेना खल्लेबु आई इसा थबक तो याबी वाई नते तौतबु अखोइना सिदगी थागे पोति मांगदे अखोइना सिदगी इम्फाल दगी और मणिपुर की एरिया आमदगी बुक तौरगा अतोप जगह दा थाब पोति आई ngasi मांगे थेंगनद्री कंप्लेन जे तौतबु मपानदै लाकपो पोचै जिंजे सिदी मांगे हाबै केसिदे आई सागी यौने बो मांगबे यावरे तौतबु सिदा सोइरि जे कराइ सोइगेबु कयु मथक्ता लागदे बायर लागदे पोत अनंबा सुवांग मांगदे सुगाइ जुकाइदे अदुगा वाना फंगबजु अमता थेंगनदे तौतो बाय सरफेस लागदे खोइगी कोलकाता हब और गुवाहाटी हब तगिना दिमापुर की आरएमएस से रेलवे मेल सर्विस से सिदा लागदे पोचे अमा नत्र अनि देन काई अदुदा सि सोइरि जे होय रेलवे मेल सर्विस कांगुना सोइ हाइबमुक्ति आई ब्लेम तो बोयादे
ꯇꯧꯇꯧ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ एम्प्लॉयीसिंसिना थमोय सेंगदबदगी मोइना पोट लौथोगा अतोप पोट हापचलिनी मेनली लाइरिकुंबा से याम हापेना हुजिकान इशू लैरिबसे प्रियोजित के माइकैदगी मणिपुर की पोस्ट ऑफिस दगी असोयबदी का हेना लेते हाइबा वाफम अमदी थम्मीको अदुगा प्रियोजित आइना अरोयबदा हंगजनिंगकपसे पोस्ट मास्टर अमा ओइना लैरेको अदो ऑप्शन अमा पीरेबा प्रियोजिता प्रियोजित नंग पोस्ट मास्टर ओइना हौजिक लैबसे सिदा लैयो अदुगा नंगी थागी फंगिबा सैलरी से आई सरुक अनि हेना पीगे हाइब ऑप्शन अमा को सैलरी ऑप्शन अनि सैलरी से डबल फंगदुइने अदुगा नंगसे फोटोग्राफर अमा ओइना लैयो नंगी पोस्ट मास्टर की फंगिबा पैसा से हौजिक फंगिबा सैलरी से सिगी तंखाय अमा खतंग फंगनी हाइबा अमा खतंग खंदबा याद्रेबा फोटोग्राफर नत्रगा पोस्ट मास्टर करम खनगनी अइजे केनो दि नत्ते अइना फोटोग्राफी पाइजिदि तौरि अइना हौजिक फोटोग्राफी तौरिजिदि केनो नत्ते अइ सेन थोक लंबी मा सेमनरो तौ नत्तेबा अइ गसा हाइदो अइ ऑफिस की स्ट्रेस लेबदो अदुदि रिलीफ तौनबा अइ हॉबी मा थमगा अइना तौजगिबनेबको अदु तौतबो हौजिक सिमाइना न फोटोग्राफर यो अदु नंगी सैलरी डबल पीगे साइना थोकलोगा हायगदि अदि थोरक तौ मानते कइनोदा अइजे अदुम पब्लिक सर्वेंट ओइना लेबा पामे अदुगा मयामगिसु थबक तौबा अदुगा अइगी हॉबीजु काइदबा अदुगा सेंगना हायबने मणिपुर फोटोग्राफी तौरिबा मयामजे अनंबा हेंग केनो तौवे अखोई पैसा तानबरोंदा लोइ लाकपनिना वेडिंग फोटोग्राफी लोइ तौवेबा तौतबा अइ अदुमक्ति पामदब अइदि पामदबनिना तौजु तौदबनिना तौतबा अइ डबल फंगबा याय सैलरी फोटोग्राफी दजु फंगपा याय अदै केनो दजु अइगी सर्विस की फंगपजु याय तौतबा अइ दु पामदबनिना अइगी कलेक्सिंग अदै नाउ काप इचिन नाउ मैम लैरिबा कापा थौबालदगी अदै इम्फालदगी तिनबा हाइतारेने मोइ मैम दैना पी ऑर्डर कइनोदा मोइदी सैलरी अदुदा डिपेंड तौदुनेबा अइदी हॉबीनिना अदुदगी तानिंगदबा हाइतारे एज ए प्रोफेशन अखोइना फोटोग्राफर अमोइना लेरकपा मतमदा चैलेंजेस मैम सु थेंगनाबदो अदुगी चैलेंजेस तो गवर्नमेंट की थबक तुनदी हेना खरा नुंगाइबा पुंसी अमा पीरिबनिना अदुदुम ऑप्शन थमगा फोटोग्राफी से हॉबी ओइना दुम तौबीगे हाइबनेबा नत्रा प्रियोजित याम नुंगाइजे ngasi अखोइगी स्टूडियो दा लेंबिरकपा वारी नुंगाइरबा वारी सानबको अदुगा लाइट कैमरा की मतंगदा नुमित खुदिंगी अखोइ कैमरा फेस तौवे बट कैमरा दुगी इन डिटेल इन डीप अखोइ चलगा खल्लुदेबा ngahaktangi अखोइदा पिरकपा कमांड दुगी मतुंगिना नोंमगी ड्यूटी तौरगा लोइख्रे अदो प्रियोजित की माइकैदगी अरोइबो ओइना मणिपुरदा लैरिबा अंगांग इंखलक्लिबसिंगसे फोटोग्राफर ओइनिंगबा फोटोग्राफी दा थवा यावबा कंपटीशन मखल मखल लैरिबा मयाम सिदा यावनिंगबा लैरिबा मयाम से सिदा मोइदा करंबा मेसेज पिबिनिंगे होनबा लेपतबजे सिना ख्वाइदगी चावबा माइ पाकदबगी लंबी मु ओइनि होनबा लेपतबा तौतबो अय कंपटीशन अमा संग मतमदा कंटेस्ट अमा यावर मतमदा अय तारक्ट्रेना हेता पुनिंग सोंददबा अदु नतबा अय अखोइजो हौजि अयजु इसाजो दुम हौजि यावरि लेपते कंटेस्ट अरे बंगे दुम थाजलि तौतबो खलक्तब न हेन यामिने तौतबो नोमदि अइनो होनबा लेपत्रगदि फजबा फोटो अमा पुथोकपदि ngमनेबा अदुदा दुम अय माइ पाकु ओइदुनेबा अदुना होनबा लेपतबजे सिमा दरकार ताहे होनबा लेपतबा प्रियोजित की माइकैदगी मणिपुरदा लैरिबा इंखलक्लिबा नहा मयाम फोटोग्राफर ओइनिंगबसिंग अदुगा तोंगान तोंगानबा कंपटीशन कया अमदा यावनिंगबा पार्टिसिपेट तौनिंगबा मयाम की मफम द होनबा लेपीगनो हाइबा मेसेज से पीबगा लोइनना ngasiगी इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर की प्रोग्राम से लोइसिनजरे प्रियोजिसु तुंगदला कदबा पुंसीदा माइ पाकपो ओइबियु अदुगा तोंगान तोंगानबा कंपटीशन मयाम द यावरगा अखोगी मणिपुर की ममिंग को मिंगचसे हेना पुबिरकपो ओइबियु हाइबगा लोइनना ngasiगीदी मतंग स्वाइसिदा लोइसिनजरगे मथंगी चयोलदा नुंगाइरबा पर्सनालिटी अमामुक पुदुना लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज़ पुमी एंगतादुना लेबियु।